Siyabingelela kuphina lapha kufika khona le video. Sinale set yale insipho ezu2. Le insipho lemnyama isusichitho nemoya emimbi noma ukuthi umuntu ohlushwa izinto ezingasile. Ichitho amanamba ahambe ebusweni ubukhuphi. Business lakho liblockile bakuvalile. Uyakwazi ukuthi usizakale la. Le insipho yenhlanhla le. Ivula inhlanhla iqaqa izinto ezibophekile. Iyavula nje kakhulu. Ithakiwe ke ngendlela engiyithake ngayo ngize ngiyichaze la efonini. Kona le set le iyakwazi ukuthi itholakale ngo400 rand makuthi uyayidinga le set njengamanje. And then if ukuthi umuntu one business kukhona le bhola le crowd puller ball for marketing. Uma uthi ufuna ibusiness lakho lambe kahle hlanganisa le set uthole lo muthi lo wokugquma uyageza lo muthi and then bese uthola le set yezinsipho. Le set le uyakwazi ukuyithola ngwenzele yona ngicourier yona through uPep noma ngoPostnet. Okwakhona ukuthi ungithinte kule number 0839471856. Le set le sobe siyiphethe eSwazini izobe ikhona yonke le set engikhuluma ngayo la nokunye okuningi wena one business wena into zakho ezivalekile wena ogula emzimbeni ayikho into esobe singayiphethe namanje kukhona siyakwazi ukuthi sikucourier kona makube kuhle ke sithinte kule number 0839471856. If ungaphandle kwase South Africa faka +27. Siyabonga.